megalayapost.news. Kawai ke kali I-20 kebetulan yung nombor ML05L arpralai nyau kala kampung Sundan hasurok ba mentaka janmiet hadu ba kayet kebana kemat jong ketika kali kalapat bat pra Sundan katkum kajing tip belayo ulum loong bakani ke kali kadang wan nakitan bernihat ban kiu sunong ba shilong reon dapoi hasang bangla unongnya ketika kali umla syu bante lakam mi ke kali bat jambek na shiliang surok bat tenra aru yau divider hadu ba ketika kali kala kampung Sundan hapdeng surong syusyu layo jing tip ru kidon saungut kibasyong hapo ketika kali kentub unongnya bat kila mensa mulumala nakaliang usenia Superintendent of Police Kariboy lahir syakati kejaka kat bau dangwan pai na bernihan hadian kajing telesi na pang ikitrok kibayang bean shilenter kesrok ba na bernihat sejaraban bat kajing tokit halor kati kajing ja kadang ya sekman megalayapost.news.